asengera amaturo uzahite duhagurutsa Pastor Elia aze atuganira icyo Imana ishyize ku mutima tubwire ubuhamya aramya Imana imirimo yakoze. Imana data twese mu ijuru tugushimiye kuko twese turi hano imbere y'ubwiza bwawe Mana. Turagushimiye kandi ku bantu bose bahorera amaboko kugira ngo bagutangire aya maturo. Ushimye data kandi tugusaba kugira ngo baheze umutima wo kwishimira cyane kubikora kuko kikiri muri mwe dusabwa nawe Mana. Turakoze Mwana kuko ubanye natwe kandi twumvishije kandi amaturo yatubikire atagira isi n'ibindi azakora umurimo wawe kuko wabiteranyije Mwana. Mu izina ry'Umwami wa Yesu Kristo mu ijuru tubiseze. Amen. Pastor Elia karibu tumukomera amashyi cyane. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Reka duhereze Imana icyubahiro. Nongeye kunezerwa cyane. Very happy again. Kubera ko mpagaze aha ngaha. Because I'm standing here. Pastor yavuze ijambo avuga ati hari igihe byari kuba bishobotse ducecetse aha ngaha mukaba mwari mucecetse ntahari. Man of God said that sometimes maybe we was going to be here in quiet mood. Ariko turishimye nanjye ndahari nanjye ndishimye. But we are happy. Haleluya. Hallelujah. Ibyo bishimira Imana cyane. So thankful to God. Kugira ngo mbashe kugira icyo mvuga reka nsabe umuryango wanjye banzuze hano. Before I can say anything, I'll ask for my family to come here. Ari abana n'umudamu. My wife and abantu bega bandwaje babugufi cyane. Muhoza ze Natanayera ze abo bantu bazi ubuzima bwanjye cyane. Muhoza, Nathaniel. Kuko barandemuraga bakanyoza nyine ubwo baranzwe. Nibaze rero. You know what my life really good. They used to. Baza dushimana Imana. Come here. Ando kisinze ngabara baraje. Yesu nashimye cyane. Namo makurushije abantu baranzi. The reason that I put these people here, these people knows me. Abandi banzi n'abaganga. And other that knows me are doctors or nurses. Kubera ko baramagurutsaga, baranyozaga, baramimbikizaga, hari ibyo bakoraga ntazi. Kubera ko ari igihe nabaga ndi muri koma, muri ubwo buryo ntabizi. These people that you see have watched me, turned me around. Sometimes they've done things that I don't even know or remember because I used to be in coma. Wa wundi rero beguraga, The one that they used to lift, bakarabyaga, they used to wash. ubu noneho arahagaze ari muri bo n'abashaka kuba yabo. Haleluya. Kubivuga biroroshye ariko iyo umuntu yegera gusubiza amaso inyuma, iyo umuntu usubije amaso inyuma, To talk about it is very easy, but if I will remember what happened, nshimira Imana ibyo yakoze. I thank God for what He has done. Burya umuntu ari mu ruzi ko umuntu ari ubusabusa. Did you know that human is nothing? Nimukajya mubona muzamuka bikemera. If you just stand here and you lift up your leg and it's able, Mushobora guterura ikintu bikemera. and you can lift something and Mushobora gufungura amazi bikemera. if you can even open the water on and able to do it, Burya ni ubuntu bw'Imana bugeretse ku bundi. it's a very grateful thing of God, the type of blessings. Nageze aho nabasha gufungura agacupa k'amazi. I get to the point where I was not able to open the bottle of water. Burya yingingaga Joshua akaba ari umufungurira. And I would beg someone to open for me. Uyu mwana yarangwaje cyane. And my son right here took care of me so well. Mu bantu banyeguye ariko niba kenshi kubera ko abantu bajyaga ku ishuri nkasigarana nabo n'abashukiye we. So he used to just lift me up because the others used to go to school and he was with me at home. He left me up. And sometimes he would try to lift me up when he was not able to do it and we would do many things. ndetse byamugizeho ku buryo yagera ku ishuri
Sometimes he used to go to school and draw me sleeping or laying down on bed. There was machinery on my body because I used to go home with them. So 2 months was not able to feed myself and I used to eat through machines. God had done it. Now I can eat myself and it's possible. And there's no more machine to feed me. Now I can stand up or wake up myself. Now I can even go to work. 10 of 8 hours. And that guy had done so wonders. These ones here, thankful to them. They were so close to me. And everyone else, everybody else. The reason I say this is because they were with me all the time. If I would talk about my wife, it would be a different story. God has given me a beautiful wife. Who takes good care of me. Praise the Lord. The reason why I say you know when we do weddings, what man says? When we have kids, when we are hungry, when we are rich, when we are sick, when we will live forever. In everything, we have passed through all those ways. And we are still together. And we were able to stay together. And took care of me every day. I'm so thankful to her. And continue your work, Mama. God bless you so much. Praise the Lord. I'm so thankful for all my kids. They're taking care of me. When I get to Muhoza, it's a different story. She stopped the work. Even in school, stopped. And just tempted me. She's a nurse. And took care all the time of everything. And work can speak to doctors so they can see how they can take care of me. I'm so thankful to you for my heart. God bless you. This Nintendo right here, he took care of me day and night. I'm so thankful to his family because they accepted for him to do it for me. And he was very thinking about his work. He did everything possible. God bless him. So and all the children in God bless him. They didn't even think about anything. They were so close to me. And God bless them. Go ahead and sit. Everything else. Hallelujah. I'm so thankful to God. I also want to Psalms 30. Psalm 30 verse 12 and 14, please. uhinduye umuborogo wanjye imbyino
hino nkenyuruye ibigunira byanjye ngiyeza ibyishimo kugira ngo ubwiza bwanjye uririmbe ishimwe budaceceka uwiteka Mana yanjye zagushima iteka ryose amen. ni ukuri nanjye ubwanjye Truly, myself, nzashima Imana ntaceceka ahantu hose I will thank God without being quiet everywhere. kubera ko nabisezeranye n'Imana. Because I have that, narabisezeranye n'Imana I have that testimony with God yuko nzavuga amashimwe no kugira neza kw'Imana. that I will speak His wonder and His mercy. ahari hose Everywhere, nzashima Imana, I will thank Him. nzamamaza ubwiza bw'Imana. I will testify His goodness. nashubije amaso inyuma I looked back ndeba aho Imana imvanye. and look what God had brought me from. Imana kuvuga gutyo ngo nasubiza amaso inyuma, nawe usubiza amaso inyuma urebe ibyo Imana yagukoreye. And if I say, Usubiza amaso inyuma mu buryo wajyaga kubyara Imana ikakurinda kwa kundi. and when God protect you when you're about to give birth, Urebe usubiza amaso inyuma, please allow me to look back. niba urimo kubyumva by'ukuri. If you are even listening, understand, Umeze uhereza Imana icyubahiro. so to give honor and glory to God. Uvuga uti Imana warakoze. Say, God, thank you. Uti Imana warakoze. Say, God, thank you. Yesu nashimwe cyane. Glory to God. Haleluya. Hallelujah. Ni ukuri Imana yarahabaye. Truly, God was there. Ndwara uburwayi nafashwe muri 2018. When the sickness started was in 2018. Ntabwo nari nzi icyo ndwaye. I didn't know I was sick or what kind of sickness I had. Njye numva imbaraga zigenda zigabanuka. I could just feel the strength going, Agenda nshonga numva. and I could feel myself losing weight. Ku buryo cyane najya kwa muganga bakabura indwara. And I would go to the hospital and they could find anything. Nanyuze mu mamashini menshi. I went through different kinds of Bakambwira ko ndi muzima. and they would tell me that I'm well. Ariko nkagenda nshonga. But then I was just losing myself Ngera naho imbaraga zishira rwose. to the point that the strength was gone. Ku buryo abo twakorana icyo gihe And people that used to work with me, barabibona. they could see that. Ndetse bajyaga baza kumfasha akazi kanjye kugira ngo barebe ko umugizi nawe uje. They would come even to help me doing my work. Abo nabo ndabashimiye. And I'm so thankful for them. Bakoze ku buryo niruka mu munwa rwose. They did the point that they could fire me. Bagakora akazi kabo bagakora n'akandi. They would do their work and mine. Baragerageje rwose batugira kuri wewe They n'ushobora. tried to do the best for people. Bati pastor barwaye They rwose. said, Pastor, you are sick. Bakangira inama z'uburyo nakwivuza. And they would advise me how I to get help from hospital. Bati biragaragara ko kwa muganga byananiranye. It looks like maybe the hospital will not able to take care of you. Ahari abaganga b'iwacu babishobora. The other doctors who can help you the other way. Ariko byashoboka. Maybe you'll be able. Birashoboka hari ibyo barawe baba baranakuze. Maybe there's something that they give you back long time ago. Kubera uburyo nashongaga n'uburyo nari meze babona ko The way I was losing weight in my situation, you could see. ku munota wa nyuma At the last minute, umuganga umwe aza gutora uburwayi. and one doctor discovered this disease. Aza kubona mu gatuza kanjye harimo ikibyimba kinini. He saw that in my chest there was a big ulcer, Ahagana ku gifu. close to the Afatanya n'umuhogo. and close to the stomach, Ahagana in the throat, gifuka inzira y'ibyo kurya. and it closed the way of what the food in the stomach. Ku buryo naryaga bigahita bigaruka. So I will eat food and food will come back. Ubwo nahise nanga kurya kugira ngo ntabasha kuzajya nirwara. So I stopped to eat so the food will not come back. Noneho ndagenda ndashonga burundu. Then I lost my weight completely. Ngize amahirwe uburwayi bubonetse. When I got lucky, so they found the disease. Bareba uburyo bagomba kumvura birabayobera. Then they started to figure out how they will help me. Ukuntu barushyira muri iriya miti kandi iyo miti ifite imbaraga. And they will give me medication. The medication was so strong. Biyemeza kuvuga bati reka tubanze tumugaburire turebe uburyo twamufasha tukamugaburira. So they decided to find a way to feed me so they can figure out my Bahita health. bambaga bahita bashyiramo urushinge mu mara. So they did an operation and give me Bahita bafata n'imashini bayicomekaho ibyo kurya nkajya nirwa bindi. and then they had a machine to feed me. Ubwo ndagenda ndapfa burundu burundu. So now I completely and died completely. Uzi ko umuntu ashonga bamuryamisha ku gitanda bashyiraho ishuka ukagira ngo ni ishuka Do barambitseho. you know that you can completely lose weight to the point that when you're lying on bed and they put the shit on, you don't see anything? Nuko nanjye nari meze. That's how you used to be. Yesu nashimwe cyane. Glory to God. Haleluya. Hallelujah. Ndashima Imana rero ko hari uko igira ingenzi. I'm so thankful that God has done so wonders.
fire. Yeah. It's true. I've seen the wonders of God. So I had the cancer on last level, 4th level. To be able to take it out. God has different ways. God has given doctors different ways of wonders to do. I call them servants of God. Sometimes we call pastors, elders, even doctors and nurses are servants of God. To cut that ulcer that was so big. Sometimes president started to cut my throat so they can get through here. Then they decided to cut my side open the whole way. The way they cut chicken out so they can get the stomach stuff out. And they went out to take the ulcer out. Got the stomach and some part of my throat. And then they get a little part of my intestine connected with my throat. The way they connected them, I don't know. People that do mechanical welding don't know how they connect me. But God has different ways. The way that they can weld your body. God has a different part of your body that God has different parts that can bind your body and connect you. That's how I saw it. Then somehow people see God. I saw him. I slept in the hospital for a long time. Sometimes I would die and people would say he's gone. And people would pray to have a great end. And that's how I saw it as well. Because I would check myself and say everybody had gone. My friends were gone. Close family members gone. All those years, close people that I know, they were just passing by. People that were so close to me, they were dying. And then I was in that level. When God wants, there's a way that He does things. When He sees that there's something else you want to do, and He will add the days of your living. You add the days to live. And my days were just added. My years were just added. I don't know how long it's been. But to God is too many. It is too many or not. But I am deciding to talk with you. Hallelujah. Oh, God is so wonderful. In those days, I saw the hand of God. Sometimes you don't even know how to explain it. Everybody that told me that time, they said that this is between him and God. I had faith so strong. Even though I was in pain. But the faith that I had was so strong. I didn't look at all people that would come and take me. I was just used to telling them that God is strong, is powerful. And sometimes I would talk to them. They would say, so if I die, I'll go to heaven. And in heaven is better. God maybe will take me back and live again. And you too, if there's something God will use, your days will be added, believe it or not. Even though you may go through difficulties, God will still have a plan for you. He will add you days and years to live, believe it or not. Yes, Lord. Thank so God because He is able to heal disease of our body and heal disease of our mind. Oh, God is so wonderful.
uziko hajemo na corona. You know that they got sick with corona as well? Abantu bavuga ko corona ntayibaho sinzi aho bavana. People that say that corona don't exist, I don't know where they get it from. Corona ibaho. There is corona. Njye narayirwaye. I was sick of corona. Niba utarayirwaye ntuzakayirwara rwose. If you never get sick with corona, don't just say that it doesn't exist. Nirwara indwara ya kanseri. I got corona when I was sick with cancer. Ubwo ngiye kwa muganga bati ntabwo turi kukubaga. Ntabwo turi kukubaga. And there was one guy that told me we're not going to do a surgery. Kuko turabona ufite kanseri, ufite corona. Because we have corona. Ugomba kujya mu rubaho. But you have to go home. Iyo twumvaga ikibazo cya corona rero, When we hear that people, wumvaga urupfu ruri imbere yawe. you know that death is in front of you. Wabaraga ibihumbi no gupfa wumva amakuru ibihumbi no You can hear gutangaza. thousands that are dying. Kavuga uti ubwo kanseri inzizi ahubwo no kurira hano. And they say, if cancer will leave me, then corona will not. Ubwo nkimara kubyumva When I heard it, ndavuga nti nta corona mu izina rya Yesu. they said there's no corona in Jesus' name. Nabo ni abadayimoni bahunze. Those are bad demons Ni in mu izina rya Yesu. Jesus' name. Yesu nashimwe cyane. Glory to God. Haleluya. Hallelujah. Nabonye Imana ikiza. I can see God has just healed me. Nabonye Imana ikiza kanseri. I've seen Jesus heal cancer. Mbona Imana ikiza corona. I see God heal corona. Mbona Imana ikiza indwara izo arizo zose. God who can heal all kinds of diseases. Yesu nashimwe cyane. Praise the Lord. Ndashima Imana ko ikiza izo ndwara zose. I'm so thankful to this God because He can heal. Ntabwo ari ibyo ngibyo rero gusa. It's not just that. Ishima Imana ibyagiye inkorera byinshi cyane. And I'm so thankful to God for a lot of things. Hari amasida menshi cyane. Too many accidents that were there that happened to me. Hari agisida imwe nabonye niyo cyese ngo yabaye muri Amerika nakoze niyo yabaye. There's an accident that I did in America, and all the cases I've done in America is the first case. Nari ndi kumwe n'umuryango wose tujya kwapika green card. I was with my entire family went to do the green card application. Bose turi mu modoka imwe yitwara. And we were on one car traveling. Ngeze mu nzira muri highway. When I was on the way in the highway, Kapo irifungura kira gipfundikira moteri. the cover of the trunk in front of the engine Kirapfunguka cyane gikubita paraburiza kirahita. opened up and hit the windshield and broke it. Kimena n'ikirahure aho gatoya. And broke the windshield Ariko kirapfuka. and the cover. Mwari imodoka ni Yesu wayitwara. Jesus was driving the car. Hafi n'ikilometero cyose mvuga ni Mana utabare, Mana utabare, Mana utabare. About 1 mile, he said, Jesus, please save us. Ngize amahirwe ngo imodoka irahagaze. And then, blessed, and just the car stopped. Imodoka y'ingirazigongaho gatoya. And the car was behind me, come and hit my back a little bit. Abapolisi baje baravuga bati iyi kesi ngo bwa mbere tuyigonga. And when the police came over, this is the first case that we've seen. Tuvaho turi bazima. And we came out of the car alive. Nta muntu n'umwe ugize icyaha. No one was even caught. Ntabwo umuntu araza adufasha. Ngo uyu nguyu waje kudufasha kugira ngo tubashe kugera kuri aho tugomba kubakurikirana. So my brother came and took them to the application for the green card. Ibintu bigenda neza. And everything went well. Nagira ngo wibuke amasisi tumaze gukurwamo. Just remember how many accidents the God protected you from. Nje maze guta imodoka imwe parashuti. I have had a total lost car. Reba nawe umaze gutanga Imana yakurindira. Count how many God will protect you from. Niba urimo kubyumva hereza Imana icyubahiro. If you count in here, just give glory to God. God has done so wonderful. Iyo mvuga ibi ngibi iruka bishop ikamyo avuga ikamyo. When I say that, remember Bishop hitting the truck. Yari yapfuye cyane. He was just completely dead. Imana irahabona. And God showed up. Ibyo nabyo bishimira Imana. And I'm so thankful to God to that as well. Yesu nashimwe cyane. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nashimira Imana cyane. I'm so grateful to God. Nuko Imana yarahabona. God did that. Nshimira Imana ku byo yakoze. I'm so thankful to God what He's done, Ku byo irimo gukora what He's doing, no ku byo izakora. and what He will do in the future. Yesu nashimwe cyane. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ubuhamya bwanjye ni burebure cyane. My testimony is so long. Ngira ubuhamya bwinshi cyane bwinshi I cyane. have too many testimonies. Gusa nzi neza yuko Imana iri kumwe nawe. I know that God is with us. Ntabwo ari byo yabikoreye njyewe namwe yarabibakoreye. He didn't do that this for me. He has done so wonderful to you as well. Ubu ntabwo twashima Imana ko turi muri Amerika. So we can be thankful to be in America. Munyemere mukiri. Just accept it and just Niba ubyibuka if you remember it, hereza Imana icyubahiro. give the honor and glory to God. Njyewe mbyibutse birandeba. When I remember that, it goes over my mind. Ndi mu ndege. I remember when I was in the airplane Ni urimo cyangwa. and I was thinking, this is
This is the country that people want to come abafite here. amafaranga People who are rich, bafite amafaranga babuze uko bagera aha ngaha they have money that they couldn't able to come here. ushobora kuba wageze aha ngaha utarigize ujyana na kawuti y'amadolari You probably here, you never even have a bank account of even $2, but you are here today. ariko kuri ubu ngubu usigaye ufite akawuti y'amadolari But now you have an account of $2. abantu bafite akawuti y'amadolari bose tubahereza Mana we aribyo twavuga byinshi ni byinshi ni byinshi ni byinshi ni byinshi gusa n'abarambiye For not going long, ndabizi pasiteri ashaka ko umuhamya muremure cyane I know Pastor wanted to speak to the ariko wrong. igihe cyagiye nabibonye But the time is already past. ntawe uvuga isaha iyo ari yo yose I can speak so long for long. kandi hari n'abandi bashaka gushima But I know there's too many people who want to be thankful. kandi n'amasaha arakuze rwose And the hours are so fast. dukeneye gukora ku munwa tukarya tukishima We want to eat and drink and be happy. ubu mwari muri kuba wenda muri mu marira Sometimes today probably we'll be ariko crying, turi mu byishimo but we are enjoying it. yesu nashimwe cyane Praise the Lord. haleluya Hallelujah. yesu nashimwe cyane Praise the Lord. amen amen Amen. ntabwo narangiza nashimiye abantu bagize uruhare runini cyane hari abanyamasengesho bakoze umurimo wabo I will not preach without being thankful to people who are praying for me. hari amatorero menshi yagiye akora umurimo wayo rwose mu buryo Too many different churches have done so lot of work. amatorero anyuranye menshi Different kind of church. itorero ndashima imana I'm ibaho so thankful for this church and God bless it. ndashima itorero rari kumisheni pentekoste And I'm so thankful for Life Mission Pentecostal. abapasiteri babo bambaye bugufi The pastor was so close to me. bambaye bugufi They cyane were very close to me. abanyamasengesho bambaye bugufi And people in the prayer room were so close to me. abakozi b'imana bambaye bugufi The servant of God was so close to me. bafashe igihe cyo kunsengera They had time to pray for me. bafashe igihe cyo kumfata mu And mugongo they had time to come and be close to me. ndabashimira ko bose bagiye bafata no mu butunzi bwabo And some were just taking in a finance to come and bless me. ku buryo bakoze uko bashoboye kose And they did what was able for them to do. ntabwo ari ibyo byonyine It's not just only. n'itorero ryacu ryakoze ibi And our church did the work. naryo ryaransebye And they prayed for me. pasiteri yambaye bugufi Pastor was so close to me. abo bose ndabashimira I'm so thankful to them. imana ibahereze umugisha God utandukanye bless them abundantly. ndashimira abadogiteri banyitayeho I'm so thankful to all the doctors that took care of me. bambaye nk'umwana w'umwami rwose They were just telling me like a child of a king. hari igihe abakristo bazaga kunsura Sometimes church members will come to visit me bakibaza ni muntu icyo urwariye muri kiriya and they will ask what kind of person is it. bagatora umurongo abaganga bati bakajya babaha umwanya And wose they will line up to come visit me. naravuga imana ishimwe I'll say, God, thank you. yesu nashimwe cyane Glory to God. ndashimira umuntu ntazi I'm so thankful to anybody that I don't know. ni umukunzi wanjye ntazi And someone who loves me that I don't know. yaraje ayishyurira biru y'amadolari 100,000 haleluya Hallelujah. A friend of mine will come and pay ntabwo 100,000 yayishyuriye amadolari 100,000 that I don't know who he is. ayo madolari kuyabona sinanayabona nyine turavuga In my entire life, I didn't even see $100,000. yesu nashimwe cyane Praise the Lord. ayandi yose yakoze muri uko kwivuza And everything that went through in that, in taking care of me. ndashimira guverinoma y'ikino gihugu And then I'm so thankful to the government of this country. ayo yose yatanzwe na guverinoma The y'ikino government paid the rest of the bill. nayo ni menshi 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 Too much. na n'ubu kandi barakayatanga And if they still even paying, yesu nashimwe cyane praise the Lord. haleluya Hallelujah. ndashimira abaturanyi banjye I'm so thankful to my neighbors. bambaye bugufi They were very close. baransuye They visited me. baranganije And they visited and talked to me. bazanye ubutunzi bwabo They brought their finance and money. yesu nashimwe cyane Praise the Lord. haleluya ntabwo nigeze mumushyireye I've never been poor. ni ukuri Truly. imana yarahabaye God was there. buri munsi icyo yakoze wese imana ibahereze umugisha Everything that each one of you have done. ngiye kuba umwe ni mwese If I start counting and gusa counting them, nzi neza yuko imana ibyumva ibahereze I umugisha know that God can hear it and I want Him to bless you. ndashimira buri wese wansengeye And I'll bless everybody who prays for me. amatorero menshi yafataga igihe Church took time. hari itorero ryacu ryo mu buganda naryo ryafashe igihe cyo In kunsengera church in Uganda took time to pray for me. hari amatorero yo kujya muri australia yasengera Churches in Australia prayed for me. ahantu hose bari banzi bafashe igihe cyo People who knew me all over prayed for me. yesu nashimwe cyane Praise the Lord. haleluya Hallelujah.
Imana yigisha amasengesho. God heard the prayer. Nanjye ndayishimiye. And I'm so thankful to him. Ihabwe icyubahiro. Honor and glory to him. Nanjye nzayikorera. And I will serve him. Nzavuga kugira neza kwawe. And I'll say his one and good thing to him. Yesu nashimye. Praise the Lord. Hallelujah. Nababwira byinshi. I may tell you too many things. Gusa Imana yarahabaye. But God was there. Ngo hari icyo bamwe ashaka kuvuga nabwo. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Nukuri Imana ntawe utayishima ibyo Imana yakoze kandi n'ibyo dukorera ni byinshi cyane. Yavuze ngo umudamu mwiza ariko nawe ni umutware mwiza. Wihanganye ntabwo yigeze ahuga umutima kuko niyo nabonaga ko atameze neza yagerageza uko ashoboye kose akagira gute akihangana akikomeza yarangiza akavuga ati humura ndi muzima ndakomeye. Ni ukuri nawe mutwari Imana iguhe umugisha kandi ukomeze mu rugendo rugana Siyoni. Imana yacu ni nziza ni ukuri. Imana yarahabaye atari kubw'Imana ni ukuri aba yarageze ahacecekera kuko byari bikomeye cyane. Kandi ndashima n'Imana yampaye kwihangana ikankomeza ikampa imbaraga. Ntabwo nzibagirwa hari igihe kimwe. It's okay. It's okay. Amen. Glory to God. Hallelujah. Yes. So anyway, my husband said that I was a good wife, but I know that he is a good king as well. He's a good husband as well. It's been a lot. It's been too much happening, but I know that in everything that was happening, he used to tell me that I am alive, I'm healthy, I'm okay. Don't worry, I'm here, I'm still here, I'm alive, I'm healthy. So I'm so thankful to him too. I'm so thankful for what he has been in a time of sickness until today. Yeah. Amen. Ni ukuri rero nanjye nashima Imana ni byinshi kandi byinshi yabivuze ariko Imana yarahabaye igaragaza gukora kwayo. Ni ukuri Imana ndayishimiye kandi abantu batubaye hafi. Ni ukuri nanjye ndabashimiye. Yesu abamugisha. The testimony a bit too long, but I'm so thankful to everybody who came. Everybody came to take care of us. Everybody who was there since when the sickness started until today. May God bless you and thank you so much for everything. Kandi sinabura kuhakuruza n'abamama nabo bagiye banyihanganisha bavuye kure cyane bariya abamama babiri. I want just the ladies to stand up. They used to stand up. Abamama rero twabanye mu gihugu cyo muri Uganda. These two ladies we used to live together in Uganda. Ni ukuri bambereye ba sisters. They were really close sisters. Ni ukuri kandi bambereye abajyanama beza bambere inshuti nziza. And there was a great counselor and friends. No mu buzima twabanye muri Uganda ndetse na bishop wacu. Even the life that we used to live in Uganda, our bishop. Ni bishop wasengeye Pastor. He is the bishop that prayed for Pastor Elia to be a pastor. He's the bishop, and we had a big church back there. He's the one that prayed for Pastor Elia to be a pastor. Nawe kandi twarabanye mu buzima butoroshye kandi turashima Imana yuko Imana yatugejeje muri iki gihugu uko twari inshuti uko twari abavandimwe Imana ikaba yaratugejeje muri iki gihugu cyo muri Amerika. And so thankful that God brought us from there to here and we continue to be close and continue to serve Him. Ubuzima ntibwari bworoshye ariko Imana yarahabaye. Life was not easy, but God will always show up Himself. Kandi pasiteri w'uwa mugani yababwiye afite ubuhamya
Pastor that said that he had a too long testimony. Think that God had done to him is just full of, is too much. When we were here, he got sick and his neck moved on the side and he could not look straight. He was just on the side. The guy had changed the movement and then he started looking and used his neck in a normal way. In Africa, we went through a lot and death and accidents. But God's always been with us. God, our God is one of God, is got to be lifted up, is a very good God. Maybe there's some more stuff that God intended for. It's a long story, we can speak to it tomorrow. We're so thankful to God. We don't know how we can thank Him. We're so thankful because He saved us and protect us as Christians. When people are connected with Jesus, it's a very strong thing. The blood of Jesus is very strong. He was thankful, it was not easy. As we most people were probably planning to come here to bury him, but Jesus was there and changed everything around. God done His wonder. And so we're so thankful to be here. And the pastors are alive and his life and his family. And the bishop was meeting again. And we're so thankful. As we used to pray in the same church, as to be here is one of the things. We will not stop to thank you guys. It's too much. God has done. I will just thank God again. Last night in early morning, that there's one of the child who came to an emergency room. God had done His wonder again. It was not easy, but God had given strength. And God had honored. Amen. Amen. Hey, I will not take much time because if I do, I will repeat the same thing and just say. As we are here, we are just one family, I say. We have things that went through it. God has done His wonder and we're still alive. Pastor, ask Pastor. We're going to meet tomorrow in church. Give me time. Because Jesus had done it for wonder. Because I was not able to different day and night. And it was almost 1 year. It was probably going to be someone visiting somewhere begging. Because all people go blind and beg. But God has given God to them. Aho bikira no basaka no gato
I'm going to ask you to stand up and do something for you. Yesu nashimwe cyane. Glory to God. Haleluya. Hey. Urumva turagushimye wa mana we. Urumva turagushimye wa mana we. Amashireshi. Urumva turagushimye wa mana we. Ayo mashina yawe. Ayo mashina yawe. Ayo mashina yawe. Izo mungu ni zawe. Izo mungu ni zawe. Urumva turagushimye wa mana we. Urumva turagushimye wa mana we. Ayo mashina yawe. Ayo mashina yawe. Ayo mashina yawe. Amen. Imana umugisha mwinshi cyane. God bless you. Kandi nshimira ubutumire rwose ntihagire umuntu utaha atageze hariya rwose ndabona bamwe batangiye gutaha. I want to ask you, please, our guests and the visitors and everybody, please do not go without taking. Protokole ntihagire umuntu ugenda rwose atagize icyo abona. Do not let everybody leave the protocol. Do not let anybody leave without taking. Nshimira Imana rero cyane So thankful to God that kandi narangije reka mu mwana pastor kugira ngo ibintu bigende neza. Amashyi menshi ku Mana. Haleluya. Mwite hasi. Hari abantu baja mu bintu bari kubavuga ngo bafite ibikorwa bagiyemo ntibagende batatubiriye akantu. Please. those in church, they want to leave. Imigisha yacu tuyibona ari uko umuntu yadukoreye ku kantu kacu. Please do not leave. hari ibintu byo kurya byinshi byo kunywa tuze gusangira ariko kuri Please, we can beg you to stay and share and do fellowship with us with food. kugira ngo tuse n'abarangije rimwe dusangire rimwe twese. Yeah, in a way to finish and close and do everything and eat together. reka dusabe bishop na pasiteri muze mu dushime hamwe. We ask Pastor and Bishop come. mushime namwe nubwo ejo tuzabona amahanga hanze. Ni byinshi twashimira Imana. So much we can thank God for. No kuba turi hano rero nishimye bikomeye. Even being here, it's very thanks to the Lord. Haleluya. Iwacu harakonje cyane. It's cold, but where we came from, Ejo turi mu kirere indege yasekuye ibicu wumva nk'umusozi usekuye igiye kugwa. yesterday when we were flying, Bisaba ko tuzamuka cyane. we experienced turbulences. Kuba twagitanga amahoro nabyo turabishimira Imana. We thank God to be a step. Pastor Elia atubwira ko yarwaye, twateguye na mwene data kuza kumusura. When we were told that our friend was sick, we had planned to come Bibiri na to cumi visit. n'icyenda nibwo nakoze impanuka. In 2019, got involved in an accident, ngongana na samayitwera and I hit a semi-trailer, akaguru kanjye karavunika. broke my leg. Ibigufa hari ibyuma bifashisha no kugera hano ariko ntiwabimenya ndasimbuka ndagenda ko Yesu yagiye neza. My leg has been repaired. Amen. I'm fine now. Ukwezi gushize nibwo nasubiye muri ceki ndakabwira ko igufa ryateranye burundu. Last time I went back, and the doctor confirmed that my leg is well healed. Maze koroherwa ngira ngo tuze dusubire iriya muri 2020 nibwo korona yateye mu Rwanda. When we were planning to come and visit, then Corona hit. So ariko dukomeza kumusengera Imana
But we came to pray. kugeza aho ni July uyu mwaka nibwo twajyaga kumukorera usanze ni izima ikira aza no kudufata n'uko yavutse. So this year, back in August, we came to visit for the first time. So turashimira Imana rero ku bwanyu mwese. We are so thankful for all of you. Baza umukozi w'Imana hano amagambo menshi ariko afite impano idasanzwe. He doesn't talk too much, but he is well gifted. Afite impano yo gukundwa n'abantu. He has a gift to be loved. Kandi umuntu Imana igereza ateka n'umuntu afite akunda abantu kandi nawe akundwa. He loves people and people love him. Kandi ibyo ni ivugabutumwa rikomeye cyane. And that's a great evangelist. Imana iza kumukomereza. May God continue to grant that gift to him. Amen. Amen. I am an apostle and I'm involved in church planting. Ni intumwa kandi ajya mu bikorwa by'amatorero baje gutangira. So I travel pretty much all over the place, all over the world. Ati akunda kugenda hafi isi yose ivugabutumwa. So I met Elia in Uganda. Yaje gusanga Elia muri Uganda With the bishop. Turi kumwe dukora umurimo w'Imana. So that's how I came to know him. Nibwo naje kumenya Elia. But when I met him, I found him genuine. Ati namusanze ari umuntu muzima. A very faithful man. Umugabo wo kwizerwa. And when I'm doing my mission work, I get to know people. I get to know people when I'm doing my mission work. Ati iyo ngiye muri misiyo z'ivugabutumwa menyana n'abantu. I don't trust so many people. Ntabwo njya nizera buri muntu wese. But I get to trust them in the course of time. I get to trust them in the course of time. Ati ariko iyo igihe gishize ndabizera. So Elia seemed to be someone that I could trust. Ati Elia yangaragara nk'umuntu ngomba kwizera. And he became my friend. Kandi aba inshuti yanjye. Because he was also serving with Bishop. Ati kandi kuko yakoranaga na mugenzi wanjye Bishop. Probably I had the reason to trust him. Ati nari mfite impamvu rero yo kumwizera. Because this man is a trustman. Ati kuko uyu mugabo ni umwizerwa. We worked together for a long period of time. Ati dukoranye nawe igihe kitari gito. And we are still working together even now. Ati kandi turacyari kumwe dukorana umurimo. So it was a very strong team. Ati yari ikintu gikomeye. So I appreciated what he was doing. Ati ndabashimira umurimo mwakoze. And so when I heard that he was sick, ati nkimara kumva ko yarwaye. I was so moved. Ati narabagize agahinda. I was so touched. Ati bimuraho. And because of my troubles, I was not able to make myself available to troubles. Ati kubera ingendo nyinshi ntabwo byashobotse muri ako kanya. We came to pray. Twaraseze. We came to pray. Twaraseze. We came to believe. Ati turizera. And I was being informed how his well-being. Ati unakurikiraga amakuru buri munsi uko ari kugenda ahinduka cyangwa se kamera. But most of all, ati muri byose we are here to celebrate with him. ati turi hano kugira ngo twishimane. We are here to testify about the goodness of God. Ati kugira ngo twamamaze kugira neza kw'Imana. We are here to testify about the great mighty hand of God that is able to heal. Ati twamamaze ukuboko kw'Imana gukomeye gukiza. As he said himself, nk'uko yabivuze ubwe. God has added more years unto his life. Ati Imana yamwongereye imyaka yo kubaho. So the reason for that, ati hari impamvu yayo. there is a reason for him to survive this case. Ati hari impamvu rero yagize kansa. So we thank God. Ati turashimira Imana. And we are looking forward to what God has for him in
restore. ati kandi turacyategereje kureba ibyo Imana izamukoresha mu bantu. Amen, amen. abantu bihanganye Imana ibahereza umugisha mwinshi cyane tugeze ku mwanya wo kuja Be patient. It's time. tugiye gufata ifunguro It's time to eat. nasaba abaririmbyi bacu muze muturirimbe imwe ya korali please niba bitubagora ariko bariko baturirimbira abapasitori n'abo bashyitsi bose n'abapasitori bahite bipanganye bazanye ibyo barangiza nabo bahita baca kuzana ibyo byabo. So pastors and servants of God go line up and then we get food as they sing. When they finish, you know, can eat around. Reka dusenge dusengera ibyo abarinzi nakwemereye data turamushimira imirimo yose turagurisha kuko muhanga turamushimira ariko tugeze ku mwanya wo gufata ifunguro ryera ifunguro ryiza ritunga imibiri yacu ureke ibonetse imibiri yacu wese kubifata amahanga gufata ikintu cyose kimubere cyiza kimubere hafiya kimufashe mu mubiri habe no mu mwuka urebe n'abandi bose batabibonye n'ubwo bafitiza abantu wowe abantu bakohereza nabo niko bakubwira mu ijambo ryawe wowe ukora bitoya ukora n'ibindi ubizi udufasha kandi abantu bakoze ababigiye ababitanze bahereza umugisha mwinshi cyane ubwo tubyishimira nabo bishimiye bahereza umugisha mu buzima bwabo bwose urakoze n'ibintu tugiye neza kandi rwose bivuga gutungana bikora kwishima n'ubukangira n'amashimwe yacu mu izina rya Kristo Yesu amen. Ngenda tera haleluya gusa ibintu Imana yakoreye pasiteri undi ubuhamya niba ari ikintu kizakigisha ni ubuhamya. Amen. Imana yamukije kanseri papa Imana ishimwe izayikorere nuriya mumama n'umushyishya ariko ubuhamya bwiza cyane yari impumyi ubaba yicaye ahagira gutya ariko muzamutekereza ibitangaza by'Imana muzamubitekereza ni ibintu byiza cyane. Amen. Ku muntu wese uzi ko ibyo Imana izi ko ari byiza nawe ubwe dutange haleluya. Yo abasore bose bazamuriza wowe n'abandi bazamura umugi ni ukuri muzabireke kandi Imana izabagirira neza. Yo abari hariya tuze cyangwa tubanze dusubize mu by'igisiri uko tayari ama hamtakuwa tayari basi Papa Gaza Ejene muri tayari cyangwa tuba dukomezana Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Erega hari uwabashaka gukira. Hari uwabashaka gukira. Ntabwo twareka turasengera abantu. Cyangwa gukira. Gukira indwara cyangwa indwara z'umutima. Zazi neza byakura byari n'icyo kwambuye. Hari uwaba yumvishije ubuhamya. Akumva abashaka ko twamusengera Imana. Si ukuvuga gusa gusa. Munsi imbere bazi imbere gusenga Imana. Mureke mbahereze ubuhamya butoya gusa mu nyumbeho gatoya. Muzi umukozi w'Imana w'umublack bita Titi Jakes yansanze muri Kenya muri 2005
yari afite kurusedi ikomeye cyane. Atanga ubuhamya aravuga ngo yahoze ari umuririmbyi ariko Afrodita. Noneho uko agenda akorera Imana aririmba, Imana ikamubwira ati TJ, uri umukozi wanjye ndashaka gukoresha ibintu bikomeye ariko ibitabita bireke. Ngo bukeye umunsi umwe aragenda ariko rinywa arikandagira avuga ngo sinzongera kumutanga. Mu bico gihe Imana iri mu buzima bwiwe, ubu ni umuntu ukomeye ku isi. Mureke mbabwire, Burya Imana ifite umugambi ku buzima bwawe ukomeye cyane, ariko kariya kantu wiziho wenyine wagize ibanga wiziritseho. Uyu mugoroba waba amahirwe yo gukora n'Imana igahindura ubuzima bwawe. Haleluya. Hari ushaka kubona ukuboko kw'Imana muri uyu mwaka? Hari ukeneye guhindurirwa amateka muri uyu mwaka? Fata icyemezo muri uyu mugoroba, winangire umutima wawe. Hari Imana ikomeye ihaye ikora buri wese. Iyo akoze irakora neza utekereza. Imana izimenya ibiri mu mutima w'umuntu. Si ngombwa ngo batubwire ngo nashaka kubwira impamvu, kuko wewe mwana wanjye ntugihamagara ugakubaha ijwi ryawe, ubahamagara kuza aho batibera. Abantu bari kugaruka ku bibazo by'indwara, uri umuganga ukoresha. Abantu bari kugaruka n'ibibazo by'indwara, y'uburyo bw'umwuka, uri umukiza. Mwami wanjye, uri umukiza w'ibintu. Umuco wawe umurike, umuco wawe umurike. Hallelujah! Hallelujah! Umuco wawe umurike, umuco wawe umurike, umuco wawe umurike mu buzima bwawe, umuco wawe umurike mu buzima bwawe, umuco wawe umurike mu buzima bwawe, umuco wawe umurike mu buzima bwawe. Mwami wanjye ucana itaraza mu mibiri yawe, ugana mu maraso, ugana mu magufwa, ugana mu yari, ahari hose ugere mu mitima. Ni wowe wenyine muhanga, ni wowe wenyine ufite imbaraga, ni wowe mpamvu ikora ibitangaza yose. Muri uyu mugoroba uri ukuboko kwawe, muri uyu mugoroba Mwami buri muntu wese ataza guhamya. Indwara zidashoboka, indwara zitandukanye, ingeso zidakira, uri Imana izibohora. Haleluya. Uri Imana izibohora. Bohora. Ni izina ryawe. Reka amaraso yawe atere ku buzima bwawe. Ubwami bwawe buze buwari twazanye. Imbaraga z'Umwuka Wera zikore ukoreshwa n'ibikenewe ku buzima bwawe, kugira ngo imitima yawe akanwa kabo kature gukomera n'ibitangaza byawe. Reka icyubahiro cy'Imana mu izina rya Yesu. Amen. Niba hari umuntu ushaka gukizwa nawe yaza hano bakamusengera bakamusabira imbaraga z'Imana, bakazatangiza umwaka utaha afite imbaraga z'ubushobozi. Niba hari umuntu ushaka gukizwa uri hano ugaruke hano, n'abandi nabo bajya barangiza abandi bagafata ibyo bakagaruka tukabishyira kuri iyo meza. Gusa twirinde tudacafuza ibyo bitambaro na hano hasi dukora isuku kuko ari twe. Murakoze n'Imana y'ijuru.